Hello ma'am, ngasi video jide akhoi anti kon mama koi na yam toina thingnaba problem adagi engon da sadum maram marak ta hangbirakba khongya sai adagi kuma na pi kangi ahing tumba ya de gana haiba adagi pothaw ga sadum war ka lei gan haiblo jahi 40s to 50 years sadum thingnaba adagi upi kudi mungna sadum thingna ga bala ba problem ai ta ba akhoi gi lod da perimenopausal or menopausal symptoms haiba kwa sigi matang gi video oi dei ne aduna siguma matam sida kai kai tawgani adai kai tawga de handala kani adagi karma matam na doctor चटकनी कई सप्लीमेंट चागनी है सिंब वीडियो से अहम थेनबी डॉक्टर विद्यानंद अंती ममा मैम 40 to 50 एज से थेनब सिम्टम्स है बासोमेटर सिम्टम्स कई कई नाइट स्वेट हॉट फ्लाश है इसा सागल अहिंग तुम यादव जेनाइटल यूरिनरी सिम्टम्स वजाइनल ड्राइनेस है लॉस ऑफ लिबिडो है सेक्सुअल एक्टिविटी रिड्यूस हंदरप है रिकरेंट यूटीआई है यूटीआई hana naramade tagi si matam dina hena muka mu reaction kala pa do ai UTI video de dum samja me mamang dum adagi mood disturbance ai tare ne ko sina singba dum highway hai ko ado masi je kai dagi oirake na har ga din pi obi sing de am maru oi hormone ni kak lai di ko progesterone hai bang estrogen hai bang masi gi hormone jing je handar ko dagi ne ba kai dagi handar ke na ha ga sagi ovary matau handar pa adu dagi primary ovarian insufficiency ka na lai di ko sidagi ngasai ovary sina hormone je padana sungbang ngamakta ba hai ta hormone je padana sungbang ngamaktam ni na ngasai gi pero makta laga su irregular parot ai ta ne ko karamna soro ni lakpa long ni lakpa de heavy ni lakpa ai ta samna pero te irregular ni lakpa ai ta ne ko ado मैम video semning bai motivation hoina ba like ta ma dum toksan biram samna manipur da tisiko informative oi video pi ba sidi dum channel cross dum yam tappe hai ta samna tagat na ba dei wathi wa mu ma tawar ga di view mak tawar ga su dalaw ka pa dei adu ga video je kamaina मैम na hena yeng bu nungai ni hai ba matang sel sel ga su dum comment dum toksan biram aduga sigumba symptoms se kanadana hena worsen oi gen ha ga de tobacco gumba season ba dagi smoking adagi caffeine gumba sang yam wang season ba kang de sigumba mi si dana hena sai symptoms se hena thengnei ba ko adu aina ngasai dagi perimenopausal adi menopausal kana dum palli dana ka sigumba khangba mi syar ngani adi khangba mi yar gumba ngasai gi menopausal je kadai bu kau gen ha ga ngasai gi nupi oi bising ngasai gi tha khuding lai ba period ta si je consecutively thangna 12 months se laktragadi ngasai gi koina menopause haina khangnei ba aduga samlamna perimenopausal ha ga ngasai gi menopause laktranga gi ngasai gi irregular period la amba matam khara hai tare ne ko si je perimenopausal ha ga khangnei ba ko ngasai gi sigumba gi matam sita koina diagnosis kamai tawgina ha gi clinically oina diagnose tawe ba clinically ha ga koina ngasai gi symptoms present ro ko sigi matungina dum diagnose tawe ba ngasai gi level 3 test di am hena specific oi de hai tare kai no di hormone test khara tawba dum si matam jida dum handa taw le rabani da ko aduga koina sigi treatment approach makan ahum thong na tawba ai ba ko mild moderate severe hai tare ne ko kitang tawba yam tawba ding mayam tawba na ko adagi ngasai gi mild moderate de dum hiram pi traga su dum ngasai gi lifestyle modification hai tare ne ko ko gi regular exercise kum bataw pa de walking pe kha chat pa adu dagi weight hand ba de obese obi kang wor gi weight hand na ba exercise ai diet mak taw diet plan se to ba smaina dum tawe ba ko gi aina sum mang dai jagre na ko to be ko gumba de smoking na de caffeine gumba sinner ga di sinner bi da ba ai tare dagi severe case di hormone replacement therapy ai tare sai gi personal estrogen handa gi ba mainly estrogen na ne ba sanare ma taw me aduna estrogen supplement taw bi ba ai tare ado estrogen supplement over yam akoi sada yam risky oi ba kai no breast cancer gum oi ko gi sang siam wang ba adagi thromboembolism hai thai ne ko sai gi blood clot kum ba phamjala ka koi gi stroke kum ba chance helak pa adagi endometrial hyperplasia hai thai ne ko sai gi uterine sida endometrium na lining ma yori ba si je thagala ga mu endometrium cancer gum ba sigum lak pa endometrium cancer gumba sigumba gi risk yam wang bai ta aduna ano hormone replacement therapy taw ke na ha ga in short duration da strictly supervision taw ga ko treatment se taw ba ko adu nga sa gi ko anti ko mama ko ma am si matam ni da nga sa gi estrogen level da handa gram ni na osteoporosis sai ta ne ko gi saru gi density je handa gi ni saru gi density je handa gi tina maram morga bone gumba saru gumba yam tekan bai case yam tina risk oi ba adu na nga sa gi calcium gumba de vitamin D3 tablets adum chabi bai ta nga sa gi muscle motor sense sai ta ne mamang da hot plus adagi night sweat adagi tumba ya da ba adagi mood disturbance kum symptoms se mild moderate or ga dum aina mamang na sai da ba lifestyle changes kum taw bi ba samna kana exercise sai ta ne pa regular exercise adagi walking gum sati ba adagi tobacco gumba de caffeine gumba sang gi handa bi ba adagi weight hela ga su weight handa na ba diet gumba adagi exercise gumba taw bi si yam kana ga ne khale
ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯝꯇꯣꯝꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯍꯦꯟꯅ ꯋꯔꯁꯟ ꯑꯣꯏꯔꯛꯑꯒꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯣꯒꯅꯤꯇꯤꯚ ꯕꯤꯍꯦꯕꯤꯌꯔꯦꯜ ꯊꯦꯔꯥꯄꯤ ꯀꯥꯅ ꯂꯩꯌꯦꯕꯀꯣ ꯁꯤꯁꯦ ꯇꯧꯅꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯥꯏꯀꯦꯇ꯭ꯔꯤꯁ ꯑꯃ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯥꯟꯅꯕꯤꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯌꯥꯔꯤꯉꯩ ꯀ꯭ꯔꯣꯅꯤꯛ ꯑꯦꯕꯗꯣꯃꯤꯅꯦꯜ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯔꯁꯦ ꯄꯤꯕꯤꯗꯕ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣꯗꯤ ꯁꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯇꯣꯏꯅ ꯂꯣꯛ ꯈꯨꯕ ꯑꯗꯩ ꯀꯟꯁꯇꯤꯄꯦꯁꯟꯒꯨꯝꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯌꯨꯇ꯭ꯔꯥꯏꯟ ꯄ꯭ꯔꯣꯂꯥꯞꯁꯀꯤ ꯆꯥꯡꯁꯤꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯍꯦꯜꯂꯦꯕ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯦꯁꯇ꯭ꯔꯣꯖꯦꯟꯁꯤꯅ ꯃꯁꯜ ꯇꯣꯟ ꯀꯩꯀꯥ ꯂꯣꯏ ꯁꯞꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯔꯝꯕꯗꯣ ꯑꯦꯁꯇ꯭ꯔꯣꯖꯦꯟ ꯂꯦꯚꯦꯜ ꯍꯟꯊꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅ ꯁꯨꯝ ꯀꯥꯟꯗ ꯌꯨꯇ꯭ꯔꯥꯏꯟ ꯄ꯭ꯔꯣꯂꯥꯞꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯦꯟ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯤꯁꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯟꯇꯤꯈꯣꯏ ꯃꯃꯥꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯂꯥꯛꯄ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩ ꯏꯁꯥꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣꯝ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯦꯕꯅꯣꯔꯃꯦꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯈꯜꯂꯤꯗꯅꯀꯣ ꯁꯤ ꯂꯥꯏꯅꯥ ꯑꯃ ꯑꯩ ꯏꯁꯥꯗ ꯂꯥꯏꯅꯥ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯦ ꯀꯥꯏꯅ ꯈꯟꯕꯁꯦ ꯁꯤꯁꯦ ꯀꯩꯝꯇ ꯂꯥꯏꯅꯥ ꯑꯝꯇ ꯅꯠꯇꯦꯕꯀꯣ ꯁꯤꯁꯦ ꯅꯣꯔꯃꯦꯜ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁ ꯑꯣꯐ ꯑꯦꯖꯤꯡꯅꯦꯕ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯣꯏꯕꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯦꯡꯅꯗꯧ ꯂꯩꯔꯝꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯉꯁꯤꯒꯤꯗꯤ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯁꯦ ꯃꯇꯥꯡ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯒꯦ ꯁꯣꯏꯈꯤꯕ ꯂꯥꯟꯈꯤꯕ ꯌꯥꯎꯔꯒꯁꯨ ꯑꯄꯪꯕ ꯅꯅꯥꯎꯅꯤ ꯅꯆꯥꯅꯤ ꯈꯜꯂꯒ ꯉꯥꯛꯄꯤꯌꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯁꯦꯝꯍꯟꯅꯤꯡꯕ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯑꯗꯩ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯁꯦꯝꯃꯒꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯁꯖꯦꯁꯟ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯃꯦꯟ ꯇꯧꯁꯟꯕꯤꯔꯝꯃꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯕꯥꯏ